usho ibithi ngasekho xoxa indaba ukuthi thandaza ukholo ngifuna veke isambi khona ngoba sesizongena kule nkonzo siya kuyo ke manje amen simengenya ngifuna usho Awodwa Jesu sekwenzekile konke kodwa thandaza sekwahlabile konke uthando funa inhlambe kamoya ongiphusele Angithi besihlabelela sithi yes. Siqalile. Kodwa namhlanje uNkulunkulu uzotsho isiqalile. Awuthi yachitheka njengamanzi. Iyachitheka.